Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli din kardeşler, sizden itibarga Yardım Milli İslam Hayriye Fondu'nun iyilikli işleri turunda işlevşi çirattағы video jurnalımızı təqdim etəbiz. Sizden bilen men, Rimma Gaysini. Bütün dünyada yaşaşı Müslümanlar için en zor bayramlarının birisi bulgan Qurban Gaytin, hoş ibadetin özünde saklauşı mübarek ayabız uzub bara. Zilhicce ayının 10. günün her Müslüman zor əzirlik bilen karşılay. Yardım Milli İslam Hayriye Fondu buluşluğu bilen hoş seferine gitken din kardeşlerimiz, Əli yakını barlıq hacılar bilen birlikte eski jirlerde karşıladı. Biz ise Qurban Gaytin bilgilep öttik. Erteden Meşit Kur'an ahanlarına, meşit karşındağı Kur'an'ı İran'ı üzerinde bilim alışı şakirtlerinin avazlarına kumildi. Meşitnin faraz dalı etengi namazga kilişler. Mahalle Müslümanları bilen şığırım tuluydu. Koridorlarda tulgaş halk uramda jıyıla başladı. Namazlıkların şiremge jeyip, gayet namazın okur için üzerine orun jaylı başladılar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ve lillahil hamd. Endi ushbu bayramni hurmatlab, Allah rizolig'i için g'usl ve taharet alıp, isli moylar sirtib, albatta endi shukrona saflarına basıp, Qurban gayitlarimizni takbirler bilen Allah Teala'ga yalvarıp, dua bilen hem yana şulay Allah rizolig'i için albatta endi Qurban çalıp, ushbu bayramlarimiz albatta endi har barchamizga qutlu ve mübarek bulsun. Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmetine ve rizalig'ini ümit etip, şükrana saflarına namaz ahilleri bulup, Rabbimizning yurtlarına, meşitlerge kelgan aziz din kardeşlerimiz barıg'izni da ushbu mübarek bulgan saatlarda biz endi ko'rga bikshot. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hoş ibadeti Qurban bayrami ham yaqinına yardım etüge bağışlangan bayram vağızı Müslümanların ko'nglina ayrıca tesirli buldu. Jil yaşında yaşayan mümin Müslümanlar albatta endi Allah rizolig'i için hem endi bütün Müslüman dünyası için bu bek ahamiyetli bayram. Allah Teala'nın rahmetine hem rizolig'ini ümit etip, gayet günlerde meşitlerge yönelip, Allah Rabbimizning albatta endi emrine buysunup, bizni hürmetli mümin Müslümanlar İslam dini, Allah'ın kalemi, Kur'an-ı Kerim, Siyikli Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti, hem ulu gayetlerden birisi Kurban gayeti birleştirir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bulaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Qurbanğa şalaşaq hayvanlarda sizin için bir küp fayda vardır. Ol qurbanını şalatırgan orunları bilgili. Ka'batullah huzurundadır. Bütün mümin cemaati için qurban şalağa orun kıldık. Yani hacga barmağın müminler için uz jirlikte yaşayan şehir ve avullarda birgen diye sıyır, şulay uq kuylarını ve sarıklarını qurban etip şalganda liyezkura ismallah, Allah ismin zikir etip Bismillahi Allahu Akbar deyip eytirge unutmaz. Ol ihlas müminlerge Allah zikir etilse, onların yürekleri titrep hem irişken bela kazalarga ve hasetlerge sabır etirlerdi. Hem namazların vakitinde uterler. Ve birgen mallardan Allah kursetken orunlarga, fakir muhtaçlarga, miskin ve zayıflarga, yetim ve şulay uq muhtaç kişilerge verirlerdi. Qurban bayrami tuğanlıq ilimtelerini nığıtırga itere, iyilik kılırga, ham yumaklıkka şakıra. Ushbu itlerin ülleşip, miskinlerge, zayıflarga Allah Teala nasip etsin. Bayram namazından soň Müslümanlar Levşenko bistesine Süleyman Meşiti yanında uz hocaların kitken qurbanlıkları yanına yöneldi. Biride hazırlangan maxsus orunda
Корбан чалу җиренә җиткереп, йоласына туры китереп башкарыла. İkinci yıl indi kurban çalabız. Bundan özü senleyme çaldım. Bu yıl Allah kızım iseminden yine fidaylı kız alsu isimine çalabız. Bizge bunda bir köşeyi aybet çıkartıp verirler. Varsında jirner jitkirişiye çista pakta. Şuna göre ikinci yıl bunda yangadan kabattan aşağı kildik. Bundağılarga isenlik kurban bayramı bilen barsında bayram bilen tebrik etemiz. Kızım hem özümün gayle isiminden. İde tağın ikinci kızım var. İkinci yıl Allah bir sana isenliğine çalabız. Kurban bayramları mübarek olsun. Barlık ailelere tırışlık, imenlik, sağlık, selametlik dilerim. Bayramlar bilen barağızda da. Bütün Müslümanlarına kurban gayeti bile tebrik etem. Bütün halkka, bütün durmuşları yakışı bulsun. Allah'a günler matur bulsun. Bir vakitte de kim de soğuş ve kazalarını görmesin. Bütün kişinin balaları, şatlık bilen, simyaları bile özara tatlı yaşarga nasip bulsun. Kurban çalışlar arasında ülkenler de, yaşlar da var. Bu yılana көңіл berip, tevge tapqır başqarışçılar da, yıllar davamında Allah Teala qarşındağı buruşun ötep kilişler de baytaq idi. Qurban eten kimdir tuşkası bilen, kimdir bir ilişin, yağni muhtajlar iliş deb aytik, meşitke qaldırıp ılı savab işledi bu günlerde. Onlar yerden meşitine az kirimli kişiler, köp bağlı aileler, invalidler ham yetimler için qurban eti alıp kildi. Allah rahmet eylesin, kurmaşçılar meşhidi bir dışında yerden kılırga deyip, yerden yüzünden şuna ekber ekidirdik, ben bunda kilgeliydim. Namazdaga, ile namazında biz şimdi bu gören tarışlar, hazır açılgandan beri bunda kilgeliyim, ile namazlarına. Ne gören, yüzümde tapşıram, ne tarmış iptaşım Elfiye, şuna ettirip, tapşırga buldu. Allah kabul etsin. Yerden meşhidi birden bir, yerden kılırga gerek. Kurmaşçılar, muhtaç kişilerge, onda kurmaşçılarga da başka kişiler de var. Böyle şaralar. Allah kabul kılsın. Korçak'ın aytası sözü var ya, aytkan sözü şuna göre azavaydı. Nazır kurbanı şekilliydi bu. Kız tirilsen ise, Resulullah ise, kız ayakka bassa, meşitte ildireyim diyen sözü var. Buna meşitte şuna göre getirdiğinde. Aytkan söz atkan yok idi. Әҗилган итнең берни кадәре ел дәвамында ярдәм дәвалау, укыту, тернәкләндерү үзәгендә тернәкләрне узучы күрмәүчеләргә, курсларга җыелган мөмкинлекләре шикләнгән кардәшләребезгә ризык әзерләүгә тотыла. Ә шактый өлеше бәйрәм күчтән ишетеп, мохтаҗ булганнарга өләшенә. Bek zor rahmet, mine şulay bizden işe yalgız kişilerge kurban etlere tarattasız. Bek zor rahmet indi kimler birgenler onlarga ecir bulsun, isen sağlık bulsun. Kurban et aldık, Allah'a şükür, Allah'ın rahmeti yasın, aşkı, İhsan Sağ yigitler, İlgar Hazretler, İhsan Sağ kaçtan, İhsan Sağ kaytsınlar. İlham Hazretler birge kaytıp, kungul etip, bayramını tutarlar, bayramını kabullarına kılsaları yarabdiyadan, bayram kılkır yarabdiyadan. Sağlık, selametlik dilimiz barı kızgada, şurada işlevşi yigitlerge, tırışıcılarga, büyük zor rahmet sizge, İhsan Sağ uşlayız, İhsan Sağ yaşkız, yanlarınızda, tanlarınızda Allah'a Teala sağlık, selametlik uzun ömür verseydi, gayle vakiti verseydi, bağlarını üstürüp ilmin görü gayası, bağların kaygısı görü yazmasını ibdaka kılavuz. Bayram günlerde şunu kungul etip, kişi şatlanıp yaşayın. Allah'ın rahmeti olsaydı barı kızgada, uzun ömür verseydi, sabırlı bulunuz, nek bulunuz, büyük zor rahmet sizge. Allah'ın rahmeti yağsın. Şuşu hazırlayan bayramlar neyinde kişilerge çalgan kurbanlar çalıcılarga büyük zor rahmet. Bizge pensiyonerlarga bayram hazırladılar. Büyük zor rahmet, sağlık, selametlik dileyim. Bütün şu organizatorlarga indi. Әмәштебездә исә 3 көн буена килеп, Корбан гаете хакын хаклап, тормышына хәерле бәрәкәт сорап, шулай ук вафат булган якыннары рухына дуга кылучыларга имамнарыбыз насихатларын биреп, дуга кылып, янәдән-янә Аллаһка мөрәҗәгать иттеләр. Корбан гаете көнендә ашлы устазларыбыз яңа чалынган корбан итеннән кайнар шулпа әзерләп мәхәллә халкын сыйлады. Allah Teala изге ният гамәлләребезне кабуллардан кылып, әҗрен бирсә иде. Аш ите тәле бик йомшак пешкән, бик тәмле. Бик зур рәхмәт. Çalgan kişilerine, bilgen kişilerine,
Başına bir rahmet. Yerde mescidine kildik. Kurban havuz iterge Allah'ın rahmeti yolsun. Bik temli aşları pişirgen kişilerge, kişilegen kişilerge Allah'ın rahmeti yolsun. Bik temli buldu bütün evirleri. İpteşime, etiyenime, kaynana kaynatama sadaka getirmeye geldim. Allah kabul etsin. Şu meşite kurban şaldırabız, Kur'an'ı okutabız. Allah'ın rahmeti olsun. Bu meşitini salgan kişilerge, bunda hizmet etken kişilerge, bik temli rızık pişirgenler, mene aşlarını da aşarga nasip buldu. Allah'ın rahmeti olsun size. Qurban gayeti sıyından Respublika koloniyalarındağı din kardeşlerimiz de avuz etti. Müslümanlar da, Müslüman bulmaganlar da, koloniya hizmetkarları da bayram ruhun tıyсын. Qurban bayramının nerse ekenligin bilsin deb zor tırışlık koyuldu. Çünkü koloniyadağı din kardeşlerimiz bu bayramni tüzümsizlik bilen kütüp ala. Mine 4. yıl indi bayram tabını əzirler için koloniyalardağı din kardeşlerimizge qurban eti iltile. Bu işe her yıldağı yerden Milli İslam Hayriye Fondi hem sosyal tırnaklandırı hem adaptasiya üzere zor ilişkirti. Мы никогда не разделяем, значит, мусульман, православных, осужденных, все получат равную порцию того, что им полагается. Но это дополнительное питание, естественно. Я думаю, что каждый, который будет есть эту халяльную пищу, все-таки кто-то из них и задумается. Каким образом, почему, что за праздник, с какой целью такие благие дела совершают неведомые им люди. И задумывается. И с каждым годом число этих задумавшихся людей будет увеличиваться. Yerden Milli İslam Hayriye Fondi yılında fizik mümkünlikleri şeklengen Müslümanlarının hacını uyuşturup kile. Bu yıl izgi jirlerge naşar kuruşlar, ham Kalaskada oturup yürüyüşler varu vaxtına erişti. Yerden olarga İslam'ın farız gameli, hac ibadetin öterge yerden etti. Alar barısı da Оқыту тырнакландыру үзәге курсларында белем алган. Хаҗ турында ишетеп, үзләре дә изге җирләргә барырга хыялланган кешеләр. Үземнең мусульман булганыма шатланып бетәлмәмен. Аллаһы Тәгалә миңа менә шушындый хаҗга бару юлын ачкан икән. Минем өчен хәрәкәт иткән барлык инсаннарга, инсан эзчеләре люди. Бик зур рәхмәтлемен. Хаҗга барып, үземнең туган илемдә, үземнең йортымда, үземнең дусларым, балаларым, актыкларыма хаҗ турысында сөйләп, үземнең шул кадәр шатлыгым ишемә сыймый, күршеләремне, туганнарымны җыйнап, Аллаһы Тәгалә насип итеп, исән-сау әйләнеп кайтырга насип итсә, зур итеп Kur'an okutırga niyetim var. Bu yıl mine Oktyabr ayında 80 yaş bola. Yaşım zor buluğuna karamastan men özümni әлі yaşım zor yürüy almasmın dep uylamıyım. Şol haçga baru turunda haberini işitkəş şatlığım işime sıymadı. Selametliğim artkan kübük bulup özüme yugurip kıştın ışıp yürüyüm. Din kardeşlerimizin dağaları Allah Teala'ga barıp jitsin. Kılgan hacların Allah Teala kabul etsin. En zor bulak, hacdan yana tuğan sabı ümmetinde kaytu. Kabul bulan hacның neticesi ise cennet. Балаларга рухи тәрбия бирү, киләчәктә ислам дини өлкәсендә эшли торган кадрларны үстерү максатыннан Татарстанның Балташ районы Бирбаш авылында яңа уку елыннан Ярдәм мөселман пансионаты эшли башлый. Анда Татарстандагы аз киремле һәм күп балалы гаиләләрдәге мәктәп яшендәге 15 ир бала яшәячәк һәм тәрбияләнәчәк. Быел укучылар исә 5нче сыйныфка туплана. Әкрен генә җәмгыять өлгереп килә. Бу мондай уку йортларда кирәк булыр, монда йөрүчеләр дә булыр дип саныйм инде. Чөнки инде бик матур гына күркәм генә шитергән дин әһелләребез дә бар. Дин әһелләренең җәмгыятьтә аерылгысыз урыны да бар. Аларның кирәк икәнен дә халыкка хәзер мәгълүм инде. Шуңа күрә менә бу белем бирүнең беренче баскычы бүген ул кирәк тә өлгереп тә җитте. Инде акыллы булган безнең әтиәниләребез дә моның кирәклеген аңлатырга әтиәниләребез дә бар дип уйлыйм. Укучылар көндезен яңа заманча шартларга туры килә торган дөньяви мәктәптә белем алачак.
Ә кичләрен һәм ял көннәрендә рухи әхлакый тәрбия буенча факультатив дәресләргә йөрәячәк. Балалар бөтен кирәк-ярак белән тәэмин ителәчәк. Урта гомуми белем предметларын үзләштерүдә авырлыклар булса, репетиторлар җәлеп ителәчәк. Өстәмә дәресләр әзерлекле педагоглар тарафыннан уздырыла. Безнең мәктәпнең базасы бик әйбәт. Яңа мәктәп, теге тирә-якта тиңе булмаган яхшы мәктәп. Беренчедән менә бу дөньяви гыйлемнәрдә шундый бүген заманча мәктәптә алачаклар. Монда инде аларда әдәп әхлак тәрбияләсәк, башлангыч белем бирәсәк, дингә мәхәббәт уятсак, монда бит инде моннан алар үз юнәлешләре буенча кайсы Мөхәммәдиягә, кайсы еллык мәдрәсәгә, кайсы Россия Ислам институтына үстерәкләре буенча үзләре юнәлеш табарлар. Инде төп белемне, дини гыйлемне шунда алалар. Монда башлангыч белем әдәп әхлак буенча артык зур проблема булыр күк тими инде. Алла бирсә, Алла бирсә, Алла бирсә. Пансионатта инглиз, төрек һәм гарәп телләре тирәнтен өйрәнеләчәк. Ислам дине нигезләренә төшендереләчәк. Шулай ук спорт чараларына, татарча көрәшкә һәм хоккейга зур игътибар бирелә. Кием-салам, канцелярия товарлары, пансионатта яшәү һәм туклану барысы да түләүсез. Шартлар әйбәт инде, чөнки без дингә мәхәббәт уятасыбыз килә икән, ул бер ташландык начар бинага балаларны кертсәк, без беркемгә кирәк түгел икән, монда шундый шартлар икән дип, менә бик рәхмәт, менә бу ярдәм фондына монда ярдәм итүчеләргә, инде балаларга яшәргә, торырга, белем алырга мөмкинлекләр тудырыр өчен барсын да эшләделәр, инде аларга рәхмәтебез. Шейме кроватьлар шундай яхшы нагыйме. Тумбочкалар белән яңа бикле, тем более. Дигәндә дә генеләр бар. Әйбәт. Ярдәм исемдәге пансионат заманча җиһазлар белән җиһазландырылган, методик аспектлар белән тәэмин ителгән. Кыскасы, башлангыч дини белем алу өчен барлык шартлар да бар. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды спорт майданчыгында Казан шәһәренең Юдина инвалидлар җәмгыяте әгъзалары катнашында тренировкалар башланды. Укыту тернәтләндерү үзәгенең физик культура укытучысы Равил Бирханов билгеләп үткәнчә, спорт үзенә шанычлырак хис итәргә булыша, авырулар белән көрәшергә көч бирә. Футбол, волейбол, баскетбол уйнау физик яктан гына түгел, психолог яктан да ярдәм итә. Спорт белән даими шөгыльләнүчеләрнең оешканлыгы, үз-үзенә ышанычы арта. Алар ярышырга өйрәнә, бер-берсе белән дуслаша, шулай итеп тормышта үз урынын табырга омтыла. Яшым 70-тә, но бүген беренче мәртәбә мин уйнадым футбол. Йөгереп йөрдем. Шундый ошады, рәхмәт яусын Равилга. Ходай исәнлеген, саулыгын бирсен. Безнең белән мучит ителгән өчен. Бик әйбәт булды. Миңа ошады. Җомга Ходай аса килә сатнага тагы киләм уйнарга. Шундый ошады. Җиргә бу ярдәм мәчетенә Чистай районыннан мәчеткә укырга йөри торган Гадилша авылының мәчетенә укырга йөри торган балаларны алып килгән идек. Монда килгән һәрбер кешенең менә күз аллавы һәм тормышка карашы үзгәрмичә китүче кеше монда юктыр. Чынлап та мондагы күргән әйберләр белән күңел тетрәнә, искиткеч әйберләр һәм дөньяга башкача карый башлый кеше. Аллаһның рәхмәте белән менә шушы ярдәм мәчетенә оештырылган күрмәүчеләр өчен һәм башка төрле сәламәтлеге камил булмаган кешеләр өчен бөтен шартлар тудырганнар. Иң беренче шартлар инде монда килгән кеше ул Коръән укырга дигән ният белән килә һәм Коръән укырга да шартлар тудырылган, Брайль системасы белән һәм башка уңайлыклар тудырылган. Сәламәтлекләрен каушаткан кешеләрнең сәламәтлекләрен монда җайлап китергә дә мөмкинлекләр туган. Шушы кешеләргә, шушыны оештырган кешеләргә Аллаһның рәхмәте булсын иде. Һәм барча эшләрендә Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсә иде. Һәм шушы
örnekni görüp, şoşı gıybretler bilen gıybretlenip, barlık kişilerin küngülünde min de şunday işlerde nişiktir katnaşıp, nindidir ülüş kirtip, şoşunu uyuşturan kişiler alar bit, bizden kebek iki kollu, iki küzlü, şunday gadi kişiler alar buldurgaç, nik min buldurmaska tiyiş diyen fikirler tuğup, mene gıybretlenip, tağında zorrak, nindidir izgilikler işlerge, mında şunday hisler tuğa hem nasip etsin de mene her bir bu işlerinin devamı da tağında devamlı bulsaydı, şuşu ecir sevaplarga erişirge nasip etseydi, şuşu işte özünün yerdemin getken kişilerge. Ayme Allah Teala bergen sağlığınız var, Kur'an okuganınız var mı? Yok. Pinsege çıkış basam namazga. Metem menesinde alıp barayım eli metem şunday üzekke. Anda kişilerge Allah Teala şunday sınav bergen. Alarının kaysının gözü görüp bitirmeyi, kaysının ayağı girmeyi. Allah tırışıp tırmaşıp Allah Teala'nın sizlerin Kur'an'ı öğreneler. Allah hüküge jılısılar kiledi alıp kilen şunday kişiler mi? Şunlar Şunay, bazen kilgeç, nişik kişi tarıp bitesin, buna onlara gerek. Mine müsküre ayak yerine Allah Teala bizge bergen Kur'an'ı öğrenirge bizim vaktimiz yok. Vakit yok, dünya meşakkatı bolsa dibiz. Elimizi bizden şunday sebep de varız. Emre bir kişi tırışa, mümkünçilikleri bulmaganını buldurup tırışıp öğreneler. Siz etmişsiniz Kur'an'ı yattan bilgen kişiler var. Ne şunu bile gururlanırga gerek. Sizin güzel mengi yaşasın bize gelsin inşallah. Amin. Bu kişilerge bu inşallah aşkı. Hürmetli din kardeşler, sizin için hazırlangan çirattagı video jurnalımız ahırına yakınlaşa. Alda sizni tradisyon imam söz sahifesi kete. Biz sizin bilen sağ bulaşabız. Hem Allah Teala işlegen işlerimizden razı bulsaydı dibiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem din kardeşlerim, Allah Teala'nın king rahmeti bilen bizde indi Allah'a şükür Kurban gayetleri uzdu, hajilerimiz hac seferlerinden qaytalar ilerge. Allah subhanahu wa ta'ala barcha qilgan izgiliklarimizni Zulhijja aylarında qilgan izgiliklerin qabullardan qilib, ecir savaplarını her bizge ko'rga nasip etsin. Bu yerlikte Tatarstan chegirliginde qalgan Müslümanlar elbette Zulhijja kunlarında büyük bulgan Kurban kunlarında kurban çaldılar. Allah subhanahu wa ta'ala onlardan çalgan kurbanların qabullardan qilib, ecir savaplarını özlerine ko'rga nasip etsin. Ni dersler cemaat biz bu kurbanlardan özümüzge alırga tiyişbiz. Ulda bolsa İbrahim aleyhisselam özünün oğlunun İsmail aleyhisselamını kurbanlıkka kitirige nişik ezir bulganını biz qarayıq hem göz aldığımızga kitirik. Allah subhanahu wa ta'ala ana balanı bulak itip bergen hem ol hatta özünün yaratkan bulgan bir tek olun Allah Teala'ga kurbanlıkka kitirige riza bulgan Allah Teala'nın rizalığın alır için. Biz indi tuğanlar şulayıq bu zor sünnetke İbrahim aleyhisselamның sünnetine yerip Mine bu zor bulgan, ılık bulgan kurbanını çalabız. Lakin kurban ol fakat kurban bayramında, kurban günlerinde gene bulurga tiyiş tugil. Yıl davrında eğer de ki bizden mal yaginde özümüzün mülkiyetimizden sarf itirge akşa talep etse Allah Teala yaki özümüzün vakitimizni sarf itirge Allah Teala tilese biz özümüzün vakitlarımızı hem mallarımızı bir de uylamışa hiç de şiklenmişe Allah Teala'nın yolunda Allah Teala'nın huzurunda kullanırga, tırışırga tiyiş biz hem indi bu malını hem vakitimizni hem hatta özümüzün selametliklerimizni Allah Teala'nın yolunda biz elbette birige tırışırga tiyiş biz. Hem indi bunun turunda Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de küp ayatlarda hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem küp hadislerde de etken biz özümüzün tırmışımızını hem özümüzün gıybetlerimizni hem özümüzün namazlarımızını özümüzün kurbanlarımızını fakat Allah Teala rizalığı için çalabız. Fakat Allah Teala rizalığı için başkarabız. Hem bizge muhterem din kardeşlerimiz yıl davrlarında, gımır davrlarımızda ne bu kurbanın derslerini unutmışa
muhtaç bulgan kişilere bizge yardım etip, alarga merhametli bulup, alarga aşık yüzler bilen hem indi şın köngülden gamel gıybetler yardım ko'rsatib yaşarga tırışırga tiyişbiz. Hem indi her birimizge kileşek Kurban bayramlarına da jetkizirge Allah Teala nasip etsin. Hacda bulmagan kardeşlere bizge hac seferlerine yönelerge Allah Teala nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.